penderfyniad derfynol wedi cael ei wneud. Helen Williams yn dyfarnu perthog Game Master yw enillydd y dosbarth yma i'r cywion gwryw yn adran y Cobiau Cymreig, ac Arwyn Jones, brydfe Glanfyrnwy, sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn, wedi bod yn rhaid bendant, ydy? O, dim wedi bod yn hir iawn yn neud y job, a dim wedi symud yn byd ar awn, so job anodd iawn barnu cywion y oed yma. Wel, y rhosglo mae gen i gyflwyno i Sam Mosley a perthog Game Master, brydfe Glanheil. Llongyfarchiadau mawr. From Glanhail ystod, perthog Game Master. Llongyfarchiadau i chi yn y wir ar ennill y dosbarth yma heddiw. In second place, we have number 1207. Coming from Herefordshire, Miss Lucinda Levine's Broadley Xavier. Llongyfarchiadau yn wir. In third place, we have number 1213. Mr. Merrick's Brydithion Dominator. And in fourth, we have number 1199. Going to Abergavenny, it's Mr. Eirig Einion's Ebol Emperor. Dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf, the first class of the section, Sam. Wasn't a bad buy this, was it? No, it wasn't actually. No, I'm very grateful to his breeders allowing me to purchase him after the sales. He's been a little star, and I'm looking forward to the future with him. And I'm sure I'll have to fight. I think there'll be an extra pair of legs volunteering to run him, i.e. his breeder. Well, to be fair, he looks $1 million and a worthy winner today. Thank you very much. Diolch. Yma bore yma, a bydd i symud ymlaen yn goslig wrth gwrs i'r ail ddosbarth. Llongyfarchiadau felly. Sam Mosley, brydfa Glanheil, yn ennill y dosbarth i'r cywion gwryw yn adran y Cobiau Cymreig, gyda perthog Game Master. Llongyfarchiadau. Those of you that wish to mark your catalogue, the numbers as follows. The first 1201. Second, 1207. Third goes to 1213. In fourth place was 1199. In fifth, 1216. And in sixth place, 1206. But of course...